Kuble pi baro ngi pedang sngobhai pi chgathup khobor mata ka janmit shwaban phaj ki khobor ki babnya ini pe chwai ki mat bakongsan Sedang ke dorbar bakerpang juga parlimen daga jing ai jing kran jong menteri rang badu gari Narendra Modi hayeng dorbar Lok Sabha Ongo menteri rang badu gari Narendra Modi baka dorbar bakerpang jong ka parlimen kalong ka dorbar ka ban shim yi ki rai ki ban sa jingken mau Thai khmat ka sarkar Meghalaya banwan ra ek puli puthi ka bakat kum ki kor ki bor jong ka juk ka pementa Ongo menteri ka tnat puli puthi ka jila Badla rakhe ka jing dap chis pa lai pun ru snem ka jing sedang jong ka balang unitarian ha ka than chate lam ni jong ka ri ha ka jila Ki khubor ki babnya Menteri rang badu kari Narendra Modi ulaong baka jing job ka bakraw tam jong ka yang darbar kari ha ki hinyo pusan sne beladep kalong ka jing kiu jong ka jing shania jong ki briu yaka haba ai jing krens dang halor ka jing dap hinyo pusan sne ka jing lenti ka yang darbar kari ulah kran chapang ki jing job jong ka sam vi dhan sabha ka yang darbar Lok Sabha menta ka sngi ulaong baka yang darbar ka bla sakhi bun ki jing e bat ki jing job ha ka jing sanshar pat ba kari kala kalalong ka thmei jong ka jing shania ki pat ba Ulang baya ka jing job jong kinong shong shnong kari la jia kren hakaleng bat ka ni ga dina ga daw jong ka jing atrelang ha kini ki hinyo pusan snem beladep ha ka khana pateng jong ka ing dorbar jong kari यहाँ हम जरूर व्यक्त करें ताकि देश तक पहुंचे कि सचमुच में ये हमारा सदन ये हमारे जनप्रतिनिधियों की गतिविधि सच्चे अर्थ में देश को समर्पित है इसका भाव लोगों के तक पहुंचे इसी एक अपेक्षा के साथ मैं फिर एक बार इस धरती को प्रणाम करता हूं भारत के मंदिरों से बनी हुई हर एक दीवार के हर एक ईंटे को प्रणाम करता हूं और पिछले 75 साल में भारत के लोकतंत्र को नया सामर्थ्य शक्ति देने वाले हर गुंज को उस नाद ब्रह्म को नमन करते हुए मेरी वाणी को विराम कर देता हूं बहुत बहुत धन्यवाद Menteri rang badu kari Narendra Modi ulaong bawa lada kani ka dorbar ba kerpang kan long ka balingkot Henry kan salong pat ka dorbar ka ban shimi ki rai ki ban sa jingken mau habaya keren ba kilat pathai khubor shapang ka dorbar kerpang ka ban salong na ka banta san sngi jong ka parliament ka balas dang menta ka sngi Menteri rang badu kari ulaong ba ka jinglong kerpang jong kani ka dorbar ka long baya ka jingdap new san snem ka jingya lenti ons dang na ka jaka bathmai na ka yeng building ka bathmai jong kari ये सत्र छोटा है लेकिन समय के हिसाब से ये बहुत बड़ा है ऐतिहासिक निर्णयों का एक सत्र है ये सत्र की एक विशेषता ये तो है कि आप 75 साल की यात्रा हम नए मुकाम से आरंभ हो रही है का सरकार मेघालय का फाइखमात बनवनरा एक पुली पुथी का बकटकुम की कोर की बोर जंग जो गवर्नमेंट लनी डिजिटलाइजेशन ऑफ एजुकेशन उमंत्री कितनात पुली पुथी रकम ए संगमा उलाong बका सरकार जला kadang khmi ikilan banpen rung ye ki kot puli haki kor computer henry ki hard copy jong ki kot puli ru ondang penyo ka सरकार kadang wat lat ru banwanra iki smart class ha ka jala Umentri Luong ba onwanra ru what yaki smart training room. Daka jing pentrai kam ya ke NEP arajar arpo ke textbook review committee kan saya kendo ban shim rai halor ki kot puli ki scare bar ki syllabus na ka banta ka puli puthi ha ka jala. Kadi ka committee kan pentikna ba ya ke jing hikai ki ba on sa shim ha ki school ga jala kilong ki ba ya ha bar ka puli puthi ha ga ri. We are going to give the content, what you call the smart things that have contents the syllabus and curriculum content best, especially to many of the institutions. Yes, look at the present. Yes, look after the NEP comment,
the new NCF for elementary and school level have been come. So where there may be, they are going to have a new curriculum, new syllabus, new chapter, new topic, all that. So as a Meghalaya also, at this time we are going to have our textbook, our curriculum, which will be second to nobody's state, will be second to nobody. Laraki kajing dap shis spotlight pun rusnem kajing sedang jong balang Unitarian hakathan chate lamingi jong kari ha Unitarian Church Shillong. Kapang pedeng jong kajing liak kemen mentau snem kalong religion are different roads converging at the same point. Hagani kasngi kidong yalam nakikun hunyam kileshim benta hakate kajing liak kemen. Udkhot ka kunhun menteri ka jala iba kermen shila ilalong ikong san hagani kasngi kadbau MLA jong ka 19 South Shillong iba sanbor shulai ilalong isimbut kong san. Wahajam Kisor Singh, ula sengye ke Unitarian Movement, hajuwai Janti Hills, haka kat pratrek ubnai nai lur, hausnem kat praspa prapunyo. Haba Aijinkren hagani kasngi kumunong Aijinkren balajit, i Reverend Derek Pariat, ila batai benya halor kapang pedeng jong kejingliak kemen, yagani kasngi. MLA jong 19 South Shillong. The document belong bagadi kani ke first program junga banyo bandon ha kani ke area ke constituency ke jompi nani scheme ki kam ki jam kumu pila still dini shubon ki kam pila le atem jompi indang wai nam ta jompi pindang la shushu ban shikri. Swami Vivekananda was the first to use this metaphor while describing religion at the World Parliament of Religions in Chicago in the year 1893 on the 11th of September. Where he described religion as the different streams having their sources in different places, all mingle their water in the sea. So, O Lord, the different paths which men take through different tendencies, various, though they appear, crooked or straight, all lead to thee. Hakawai perkaliang, kabalang Unitarian hajuwai ru kalaraki kajing dap shispa lai pun rusnem, kajing sedang jaga balang Unitarian da kajing kemen ba kajing ru blay. Dang step ki pai rungek kila ilum lang haplau jong kayeng mani ban le buram yo hajam Kisor Singh. Uma chi bordan es shila ula pendeng sentiu yo umat saken mau jong nong seng jong balang barula kentiu ru ya kalama jong balang Unitarian. U Reverend Sawat lalu ula penyat ya kajing le niam. Hakani kasngi la penlong ru ya kajing ya procession. Ke sports community jong ka Shnong lang kerding kelayo priang ya kamadan ile akai Tribe Sports Arena Futsal Ground. Ya kini ke jakal apli perda do khot ka kenhun menteri ke jela iba AL hek haring kat ke jinga dan lang jong iba alantri Dakar iba long ru vice president jong ka seng UDP USP ke East Khasi Hills iba Silverstar nong tengir WMLA ke mau ke yau iba New York sungo barki khot jong ka dorbar Shnong lang kerding. Ke Tribe Sports Arena Futsal Ground, ya kabala bailut by sep jongka, lamang kumba sao polak tingka. Ke yang kum ke sakhi halor ke jing trey hok, ban kentiwi ke kami kai sports hakathan. Haka ajing kren jong iba hek ila ong, ba ke Tribe Sports Arena Futsal Ground kan long ke dak jong ke jing trey hok, ke sorkar ban kentiwi kisap, ban kai sports jong ke Shnong lang kerding. Setiap benda lebih terapui apa ke international era, ke national era, pada state era lain kai nak berta tadi ke futsal football berta. Benda terrelais itu mulai ikat sistem bersama polan unman menjadi futsal. Futsal yang sekai sebuah Europe ketika di country kelas sedang ada di Victoria di Malaysia buat muni pada inisiatif bagi di sini pada sistem dalam sudah di Victoria. Mentapat ngin pekye ke jinglong jingman ke sun baneng ha Shillong. Kajing shit kalong 8.r degree Celsius ba kajing kriat kalong khanyo point saw degree Celsius kajing sngam ka hau kalong hnyo pu ar na kishis pa min step but hnyo pu saw na kishis pa janmit kajing hap slap kalong iway millimeter kala bandan kajing hap slap ka ba malumala hagi babun ki jaka shwaban poish ka bakot jaka thup khobor ngi de pe byang sai shisiani ki bat pakongsan. Sedang ke dorbar bakar pang jong ke parlimen da kajing ajing kren jong menteri rang badu kabi Narendra Modi haying dorbar Lok Sabha. Ong menteri rang badu kabi Narendra Modi bakar dorbar bakar pang jong ke parlimen kan long ke dorbar ke ban syemi ki rai ki ban sa jing kan mau.
Phai khmat ka sarkar Meghalaya banwan ra eka puli puthi ke bakat kum ki kor ki bor joka jok governmenta ong menteri ke tanat puli puthi ke jela Balarakhi ke jing tapsi spalai punjul snem ke jing sedang jang ke balang Unitarian haka than chate lam ni jang ka ri haka jela Ti parlok de kitu ki khubor ngi la poi shaka bakut jang thup khubor jang imenta ka janmiet hadu bangi de shambyang bat phila shai kasngi kuble phi baro तेज गेंदबाजों ने विश्व कप से पहले तमाम टीम Share market unlacks with guaranteed returns. This